agira ajo ore pee kioruno mongo nikioruno esiai e social media nikioruno esiai o redioi ekijito atalaa eroom te Kekorok Lodge alaaki osenetai lang peyie elotu airrag ine nelotu ore kuna olong'i are kigira aimaa ena document neliki yiok entoki torrono neliki yiok entoki sidai. Kitalakita sii orbungei Ole Kina hoteli te Kekorok Lodge. Ou amu ekincho yie room nkolong'i uni ou raga amu ira olakili ning'oru irkulikae siinche expert lormaasai ootu maape through ina document aing'uraa entoki sidai wentorrono. Kialika sii irbungei lang pokira ile. Ketii mheshimiwa Ole Tong'oyo laa ninye orbungei lina area kitalakita siinye room tenewueji nejo Kekorok Lodge. Kiata sii nafasi e Kitilai le Narok South Ole Ntutu. Kitalakita sii Mandaini ajo naa sinanu piilo aitereu room te Kekorok Lodge. Kitalakita ajo naa sinanu piilo aitereu orbungei ole Ken Aramat le Narok East peelotu airrag nikipuo pookin ena document. Kitalakita sii Ole Sunguli otii Kilgoris peelotu airrag nitayu sininye maoni. Ore sii Council of Elders orikito mpapa Ole Nchoe king'uraki sininche ntae iltung'anak karibu 5. Iyata nafasi peekilaaki iyie peyie ilotu airrag Kekorok niponunu maimaki ena document naa meeta Ole Ntutu entoki najo piisudoo. Nchoo taake obo linyi leitu elotu piintoki airo ajo itorrono ena document naa keyiolo irmaasai ajo ing'ae ormukurai iyie anaa nanu amu aikaribisha naa ajoki ou amu nena document nayaua neton itu eyai assembly maitobira. Mijo taa itorrono ena Ole Ntutu nimiyau naa iyie esidai ino. Ntobira dii esidai ino iyau matang'arr. Kake ore Jumanne lasima peyie eyai ena document county assembly peimieki paatumi aishoo nafasi naimanejie county e Narok aishoo irmaasai Orinka matoriko. Kara tayari kabisa nidolta taa ajo kindipa esiai e sipitali etaa sininye ore ina naa nkolong'i ake peekibol. Dolita nena kulie siaitin pookin orkeek nikingira aaya sipitalini. Ore sii projects pookin kiata timetable peyie launch projects e county musima tendakae wiki nalotu kindipa ena siai e plans. Njere kinteru napa project pookin nikietuo public participation. Metii oltung'ani obo, metii ward nabo namalo nanu openy I launch nena projects. Ore sii enkae ajo naa sinanu piilo aitereu naa kashukoki ake enashe oleng waheshimiwa MCA tenkaraki support inyi niatata ayiolo ajo kumok apa looyieu sininche neeta nkuti wuejitin nirekebisha maape airekebisha peekitum pookin document naa kenyorraa county e Narok. Nayieu taa najo ashe oleng najo sii ashe tenkaraki basari apa naishooyioki atoning'o pii ajo etabayie ina basari ajo naa sinanu piilo aitereu ground njere meeta ward nitu eorr milioni 9 ashu 12 tenaa ninche apa injoro tenapa plan nikiata ang' tenkaraki naa apa esapuko anaa Narok Town ashu Kilgoris Central, Majimoto Narosora ena naji Melili. Kake ore nkulie pookin atodua ajo inchooitie basari inyi aitobiraa naa nejia etiu nena kulie sininche wodi naimaka. Kajo ashe oleng waheshimiwa MCAs tenkaraki support nagira atum tendae kingira aas kuna siaitin. Mikiyieu oltung'ani olok erikore ang'. Kake ore piata maoni karibu amu miata yiok enikisudoo. Ashe oleng.